Okay, untuk Mila Signature Brown ni, for now tak available untuk restock. And kalau restock pun, kalau tiba-tiba ada stock, harga tak sama macam sekarang. So, hopefully Belle sebab lah video ni. So, this is Mila, size medium. So, material coated canvas. Nampak tak trim ni? Dia pakai smooth leather tau. Lepas tu, ada macam kunci ni tak boleh detach. Tak berat pun. Macam overall berat. Bag ni macam 400 gram je. Belakang ada back pocket. Boleh fit phone Pro Max kat sini. Macam ni tau. Lepas tu, strap dia special sikit kerana, okay, dia tak boleh detach tapi boleh adjust jadi shoulder ataupun crossbody, campuran chain and leather lah. So Belle ada tak gambar letak shoulder? Kalau ada, tolong letak gambar shoulder. Lepas tu nak pergi travel, okay. Okay, bag ni convenient gila sebab dia pakai magnetic closure. Atas ni flap ni pakai smooth leather, ada zip pocket, 2 compartments. Okay, Aisyah nak bagi tahu siap-siap tau. Nak masuk long wallet tak sesuai sebab kan, nampak tak masuk long wallet penuh. Tak best lah, tak best dengan phone. So macam tak ada masuk benda lain. So better pakai dengan bracelet ke, pakai dengan card holder ke, benda-benda nipis sikit lah. Untuk harga, you guys boleh tengok dekat shopping bag di bawah dapat harga berapa. Tapi yang penting jangan lupa untuk claim semua voucher yang ada tau. And lagi satu, jangan risau kalau beli dengan Aisyah from YesSeller Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.